Nkuru irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ese iyo nkuru yagarutsweho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, yaba ari iyihe? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero tubareke mukurikire impinduka kuri politike y'umusoro mu Rwanda byatangajwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa. Turagaruka inyuma y'iki kiganiro. Impinduka muri politike y'imisoro, umuceri dutumiza mu mahanga uzishyura amahoro ya gasitomu ku gipimo cya 45% aho kwishyura 75% yishyurwa mu karere dutuyemo. Ingano nta mahoro ya gasitomu zizishyura mu gihe hishyurwaga 35%. Isukari izishyura amahoro ya gasitomu ku gipimo cya 25% aho kuba 100%. Ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga bicururizwa mu iguriro ryashyiriweho abakora mu nzego z'umutekano, Army Forces Shops, nta mahoro bizishyura mu gihe byari kwishyura 25%. Imashini zikora imihanda nta mahoro ya gasitomu zizishyura mu gihe zari kwishyura 10%. Imodoka zitwara imizigo ku bagenzi, imodoka zitwara imizigo ku bushobozi buri hejuru ya toni 5 ariko butarengeje toni 20 zizishyura umusoro wa 10% aho kuba 25%. Imodoka zitwara imizigo ku bushobozi burenze toni 20 zishyura 10% aho kuba 25%. Imodoka zitwara abagenzi ku buryo bwa rusange bari hejuru ya 25 zizishyura amahoro ya gasitomu ku gipimo cy'10% aho kuba 25%. Imodoka zitwarira hamwe abagenzi 50 n'abari hejuru nta musoro zizishyura mu gihe zari kwishyura 25%. Imashini nini n'ibikoresho by'ibanze bikoreshwa mu budozi bw'imyenda n'inkweto bizishyura 0% aho kwishyura 10% ku myenda na 25% ku nkweto. Ibicuruzwa biri mu rutonde rw'ibikoresho by'ibanze bikenerwa mu nganda nta musoro bizishyura aho kwishyura 10%, 25% na 30% bitewe n'ibyo bikoresho ibyo ari byo. Ibikoresho byifashishwa mu guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, amakarita ya za banki, utumashini dukoreshwa n'abacuruzi mu kwishyurwa nta musoro bizishyura mu gihe byari kwishyura 25%. Amavuta yo guteka azishyura umusoro wa 25% aho kwishyura 35%. Mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, made in Rwanda, imyenda ya caguwa izishyura amahoro ya gasitomu angana n'amadolari y'Amerika 2.5 ku kilo aho kwishyura 35%. Naho inkweto za caguwa zizajya zishyura amadolari y'Amerika 5 ku kilo aho kwishyura 35%. Ibyuma bitumizwa hanze bikorwamo amabati nta musoro bizishyura mu gihe byari kwishyura 10%. Mu rwego rwo kurengera inganda z'imbere mu gihugu, ibicuruzwa bimwe na bimwe bitumizwa mu mahanga bizishyura amahoro ya gasitomu ku gipimo cya 35% aho kuba 25%. Ibyo bicuruzwa ni ibi bikurikira:
amatibe y'ibyuma, ingorofani, n'amasakoshi akoze muri plastike cyangwa mu myenda. Mu mwaka wa 2025 impinduka z'iyo politike y'imisoro nizi zikurikira. Mu rwego rwo kwihutisha ikoreshwa ry'imodoka zikoresha ingufu z'amashanyarazi no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere bituruka mu gukoresha ibinyabiziga bikoresha ibikomoka kuri petroli, imodoka zikoresha ingufu z'amashanyarazi electric cars n'izifite moteri mbonerabyombi hybrid cars na moto zikoresha amashanyarazi zizakomeza gusonerwa umusoro wa customs import duty. Mu gihe dukomeje kwakira inama mpuzamahanga ndetse no guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo, imodoka zifite agaciro kari hejuru y'ibihumbi 60 by'amadolari y'Amerika zizoroherezwa imisoro ku buryo bukurikira. Imodoka zitumijwe hanze zifite agaciro katarenze ibihumbi 60 by'amadolari y'Amerika zizishyura amahoro ya gastomu ahuriweho n'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ya 25% n'indi misoro yose isabwa kugeza ku gaciro k'ibicuruzwa bigeze muri gastomu bitarengeje agaciro k'amadolari y'Amerika ibihumbi 60. Ibirengeje aka gaciro ntabwo bizishyura umusoro w'inyongera. Korohereza abasora ku bicuruzwa bimwe na bimwe by'ingenzi bizakorwa mu buryo bukurikira. Impinduka muri politike y'imisoro ziteganyijwe mu mwaka wa 2025-2026 zigamije gukomeza kuzahura ubukungu, guteza imbere inganda z'imbere mu gihugu no kuringaniza ibipimo by'imisoro n'ibihugu byo mu karere ka East African Community. By'umwihariko izi politike zigamije gufasha umuturage kugura ibikenerwa by'ibanze, guteza imbere ibikorerwa iwacu made in Rwanda, kudahererekanya amafaranga mu kwishyura, kwihutisha gahunda yo kuzahura ubukungu mu buryo burambye ndetse no guteza imbere ibikorwa by'ubukungu bibungabunga ibidukikije. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa Vice Perezida b'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, Banyakubahwa mugize Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi. Nyuma yo kubagezaho zimwe mu mpinduka mu bijyanye na politike y'imisoro ihuriyeho n'ibihugu byo mu karere East African Community, munyemerere mbagezeho uburyo amafaranga ateganyijwe gukoreshwa. Ku bijyanye n'uburyo amafaranga azakoreshwa mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026, amafaranga ateganyijwe gukoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe azagera kuri miliyari ibihumbi 4,352,9 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga azakoreshwa mu mishinga n'ishoramari rya leta azagera kuri miliyari ibihumbi 2,679 z'amafaranga y'u Rwanda. Gahunda z'ibikorwa biteganyijwe mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026 zatoranyijwe hashingiwe ku buryo zifasha kugera ku ntego z'iterambere twihaye, nk'uko bikubiye muri gahunda ya kabiri ya guverinoma yo kwihutisha iterambere NST2 twatangiye n'icyerekezo 2050, ndetse
no guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, izamuka ry'ibiciro ku masoko, ibiza byatewe n'imvura nyinshi yo muri Gicurasi 2023, guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya Marburg ku mugabane ku bukungu bw'igihugu cyacu. Kunzi bacu rero ni na hano dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi twari twabateguriye. Byinshi rero byerekeranye n'iyi nkuru tuzagenda tubigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Niba rero ari ubwa mbere dusuye, nyarukira munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazugira kazana kuno gasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi muduhe ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama ibyo tugomba guhinduramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.